Muškarac 55 godina poginuo je juče kada je svojim automobilom Fiat Punto udario u betonsku banderu u opštini Grocka, dok je njegova ćerka 18 godina koja je bila sa njim teško povređena u ovoj stravičnoj nesreći. Kako se sumnja, ovaj udes nije bio nesrećan slučaj, već samoubistvo i pokušaj ubistva. Prema navodima poznanika pokojnog čoveka, on se nedavno rastavio od žene. On je već duže vreme pretio ženi i primoravao je da mu se vrati. Pretio da će prvo ubiti sebe, a onda je počeo da preti da će ubiti i sebe i dete, ali i svoju majku kako bi njegova žena patila. Nedavno je, kako smo čuli, tražio da kupi pištolj na crno, pričaju žitelji mesta na teritoriji opštini Grocka, gde se desila nesreća. Kako dodaju, pokojni čovek je važio za agresivnog. Videlo se da je psihički labilan, znao je brzo da plane, kaže naš sagovornik. Kako objašnjavaju na video snimku stravičnog udarca Punta u banderu koji se pojavio na društvenim mrežama, vidi se da nema tragova kočenja. Čak se i na snimku vidi da se zaleteo, nije pokušao da se zaustavi, a ta brzina u tom delu naselja je užasno opasna. On je na mestu ostao mrtav, a njegova ćerka je sa teškim povredama prevezena u bolnicu i lekari joj se bore za život. Prema rečima žene koja je bila očevidac, a koja je kasnije povređenoj tinejdžerki pružila prvu pomoć, jer je medicinska sestra, čovjek nije imao nameru da se zaustavi. Prvo je prošao pored nje kolima, napravio je krug i onda pojurio tako da je ženu zatresao i zabio se u tu betonsku banderu. Ona je potom prišla i pomogla tinejdžerki do dolaska hitne pomoći, kažu nam komšije.